ekomidi lika-Ward 39 Orlando West asabisa ngokuvala izinsiza eMandela Sisulu Clinic. Lesi sikhalo siza ngemuva kokuthi abaphathi bomtholampilo behlulekile ukufika emhlanganweni obuhlelelwe namhlanje ekseni kulandela ukuthunyelwa kwencwadi yezikhalazo zomphakathi ngesonto ledlule. Izikhalazo zezakhamizi zifaka phakathi isevisi edonsayo, ukushoda kwemithi kanye nokuphathwa kabi kwabasebenzi. Ikomidi lithi ukungadlali kufakazela ukuthi abaphathi abawuthatheli phezulu umphakathi. Bathi ukuthele bagane unwabo abahlali base-Orlando West ku-Ward 39 ngemuva kokungabonakali nangokhalo komphathi womtholampilo namhlanje kumhlangano obuhleliwe wokuphendulwa kwezikhalazo ezahanjiswa ngeviki eledlule. Labahlali bathi bazovala umtholampilo njengoba-ke bazizwa bedelelekile. Ngathi manje siyijupite because we know that ukuthi siyeza namhlanje why bekalova namhlanje kusho ukuthi uyasidelela, so sizothatha i-action noma ngabe kunjani because manje sebayasiphusha kanti besize kahle sizokhulumisana nabo because thina singama-street rep sinceda umphakathi sisebenza nekhansela. I think i-action kuzomele sotshela umphakathi size sizovala igate, mhlambe i-metron or i-health izoza izokhuluma nathi ngoba masingathathi i-action angeke kulunge. Mhlanje thina besifuna le letha le ngoba ngithi sisibhalile ikhalazo zethu besifuna bona kube yibo abasitshelayo ukuthi iqiniso na bayavuma lento le esibhalile. Ubalekelani mangabe lento besizele ayikho right, usayineleni because bekazomela asho ukuthi I don't want to sign any paper, ngizotshela iboss yami. So usayinile the next thing today akeze emsebenzini awuyasidelela mhlawumbe uthe makasibheka asifundanga yena ufaka amalentuzi, so sizombonisa ke somphakathi. Kulesihlanu lwedlule lo mphakathi uhambise incwadi yezikhalazo ngosizo olungagculisa abalitholayo uma ke bevakashele lo mtholampilo nabanikezwe umphathi kuze kube uLwesibili. Ezindabeni zeSoweto TV ngikunokulunga Mthembu ngise-Orlando West.